Gusto to ase. Espera, mi order. Yan order niya Jollibee. Wala hambre mi pariga. Oh, talya pa sila din. Ito para. Nga ito ara trabaho. Talya yun. Hindi anak. Kini event. Sa eskwela. Ang tina daw kalo. Le daw ka sila. Mga reading mangkit. reading. English magkasiralya. Ay. Thank you. Ay, yan pa. Thank you. Yeah. Lihat ini order. Sabi Shopee, Jollibee man gali. Nah, tarahan kami. Ha? Sige, ustedes. Tarahan niya naman ng eskwela ko ni anak. Kay man reading daw kay. Kaya ito kalala event. Ala na tulong atong.